players in midfield trying to regain some control of this game because they've lost it the last. Goal cushion in the closing stages of the match. Bukayo Saka. He can! Great penalty. Many on no chance. It's a World Cup hat-trick for Bukayo Saka. Tuna hian zing darli le mi somni panga nia chuan France le England hi World Cup pathumna an khela third place match playoff final line hu nom mai o kan tia goal izan nge du do hai goal sari goal song te me mai match kha ta hanan ta penalty an pet ni om ta kani ma se hun pa nga ya ania first half hian England in 4-0 in man suai te me ma je chu an second team ve ang ring kha anin khel ti na ni a ta chuan England an chung nung zo ti na ni second team hantia kanin an line up hian in first team pani ve ang vel kha an tel thowa heta Mbappe kha chu first half hanin a lut thowa heta England lama chuan Declan Rice kha an captain aron ne tin midang tang po hi Rashford te Saka te okha ho kha an luta ti chuan England lama ti lut tu te hi Rice kha minute thumna Rice an pet luta chuan Konsa khan minute som pariat na pet gola tin Saka hi hat-trick asia mani first half hian minute som thum pasaria le minute som ni pangana a pet gola chuan second half khan minute som riat pasarina a penalty Saka hian a pet goal le a chuan hat-trick asia mani record England ta record poimo ta kani vetat mai chuan Bellingham hian 90+8 ta aron pen goal vele a ni som riat mulang vela han aron lut vele a game ron siam thale Bellingham hian tian goal sari athuna chuan France lama chuan first half lama 4-0 in England in man suai wangin first half an tilut lawa second half Mbappe aron che tak ale goal ni aron thun thota chuan top scorer ani meta ni final match also aron thun ta hi Messi hian aron khum tu chuan har viau mai theya final khan Spain laga khan goal ni aron thun ve ngai don ani ti chuan France lam hen goal li te meu kha second half han khunga second half ani che khan a tha pali khan lut thota chu chuan game aron siama Mbappe goal ni aron thun thota Borcola in thun boka Dembele khan 90+6 a thun boka chu te chuan in game mu na moro puilu tu mai kha third place hian in kan entani chuan England hian 6-4 in an neta in khel mu nom tak chu ni hei ti chuan England hi a hoi khanan World Cup pathumna an ni vele ta ni chu mu nom khop mai